He wiki anō, he haratau anō mo te kapa o Ngā Mamaku. Tino hikakana te wairua te tīma, koenei tō mātou kemi tuatahi ki te kāinga nei. O kaha ngā whakaharatau tēnei wiki, ko etahi o ngā mātāpono me ki o tō mātou kemu mo tēnei wiki, e hiahiana mātou ki te tākaro. Ko te aronga mā rātou kia tuki i te kapa no Kānata hei tēnei wikene. E noho ana te kapa o Kānata kei te taumata tuarua o te tēpū. A ko tā te kāpene no te Whānau-a-Apanui a Ruahei Demant. He momo wero rātou. Kua piki rātou ki ngā taumata ike o te ao whutuparo i tē rātou. Kua tipu mātou anō hoki mai tērā kēmu ki tēnei wā. He tīma rereke mātou, he rereke te hinengaro, he rereke anō hoki. Ngā kaiako, ngā kaitākaro wera mea katoa nō reira. He wero nui kei mua ia mātou i tēnei wiki engari, tino hikakana mā. Ko ngā kaitākaro mātanga pēnei i a Portia Woodman-Wickliffe, rāua ko Amy Rule, kei te rārangi ingoa. Heoi, ko tā te kai whakahaere matua a Alan Bunting, he āheinga tēnei kēmu mō ngā tauhou, pēnei i a Braxton Sorrison McGee, kia tangatanga ai tana tū ki tēnei o ngā kēmu. For her, she's still doing a bit of learning too, but last week was awesome for her to be able to play like that in front of her, her whānau, her mum and that were there, but there's no massive pressure on Braxton to be a wheel changer at the moment. There's still a bit of learning. We just want her to go out there and connect and build those combinations, and she's doing a really good job. I konei i o tautahi i hinga rawa te kapa o Ngā Mamaku ki te kapa o Kānata i te rātou. Ko te matapai huarere mo te weekend nei, ka heke mai ko te ua marangai. Nō reira, he tohu pai tēnei mo te taha haukainga, engari rā, ka re kore ka mate ururua ngā manuheri, tai noa ki te whakamutunga. Yeah, I think as long as we focus on ourselves, we've got an amazing forward pack, strong runners, strong carriers, some absolute beasts, and then we've got flair and pace out wide. So as long as we stick to our game plan and play that with everything we can, then I know we'll come out on top. And if we don't, it's just another learning opportunity heading into the USA game. He te penoi ho tēnei mā te nuinga o te kapa i a rātou e anga whakamua ana kia riro. He tūranga ki te kapa whakataetai whutuporo o te ao hei tēnei tau. Koenei te whakataetai matua mō mātou i mua i te whakataetai ipo te ao ki Ingarangi. Nō reira mō mātou, ko etahi o wā mātou tino whāinga, ko te puta hei toa whakahuaka i roto i tēnei whakataetai, koira tētahi mea kaore mātou whiwhi i tē rātou, tāpiri atu ki tērā, ia kia wikitōria o mātou kēmu. Ka tū te kēmu ki te taiwhanga o Polo Projects hei tēnei hatarei. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News.